n'abayobozi ba Fathers Union abaruga umurebereza kandi nashimira umuntu ko bari bamwana baje abebembezi b'edini mwenda omuri abahuriye hamwe n'abadikono mu bureberezi bwa Northwest Ankole batahira mu kigombe cya Fathers Union akujaguze kiro cya Petero umukoro gubegwebembirwa murebereza Amos Magezi bwanyuma y'ukuhamya aba umurebereza behanangerize okutekamisha hamwana w'umwojo nyina kwamanisa marisoko za kwaya nyingi muno ziba zijwiremo abishiki abosho batanu kandi omwishomero ry'abosho n'abishiki konka abosho bake abakusamu n'uba kumuzindaro kurete cyeshoboro akiritana n'abanzi akatayinegareba mwishuga abantu. So we need to be intentional and deliberate in reaching out to a boy child. aha kireki hashikiriho n'abajekerwa ba president muri Ibanda Fellow Fathers Union abasheja tufunanzwa tugwikireho rero president yabagaza mutubati behind them successful bakuta there is no women we are saying by side. This is no problem. For her ultimate responsibility of the country. Engendero bahora constitution yarigire kuhanirwa aha province urukiko rwa general meeting rw'abasheja kugito mu nkora kandi nanokorekaho sande z'abasheja ziriyo mu mwaka ewe neje ya Petero endijo nebasa kutebekanisiwe kanisa kandi tutekatekamo n'ikikuru buri week buri kwezi abasheja kuvuganamu izoba rumu omuganda g'Ibanda ehurira y'omuhwezi wa RDC bwa Ibanda Catherine Nakaye eyokukwata abakazi abanyagereza yuwepo egwire butaka bwanyuma y'abakazi abakwanga kwetaba mu mushomo ogubabire babesiremu twina issue ya sente zino zimutagala kuzza bwe muzitwala when you want to get this money mutugamba nti they have projects. They have projects. This is a good money. Never muzifuna omalo zikwata mudayi wansi ne muzigabana. So when mugabana sente zino, then paying back becomes a problem and becomes a challenge. Yes, it becomes a problem and a challenge. Reason being, gweyagala okuzaayo naye omulala gwe watagala kolaki tagala kuzaayo, then it becomes a problem. no baharuha abanyagire bitabinje no bashashura abacyara bagirize ukumani bashashura so far turya ha 79% aha recovery habireho no kugabe zindi sente ahari za group 15 ezimazireho miliyoni ganina okutandika n'umwaka gw'2016 district ya Ibanda ishyize sente za UWP z'urukweshumbo muri biliyoni emwe okuzomura za group sigana 55 kandi umwaka ogu group 15 nizo ziganyirwemo na miliyoni ganina ezibatunjirizo bari yanyuma abazyo kandi sente zihanga rya kiro mu district nizizo ziragumo mbwena bakunyaga nabagaruka bafereza bari ubwo mwaka no Ministry of Finance twenjire IPFs ezitwaha abantu iganina ane sentes to recover injire zikiriyo ombanka tukazire kuziha abantu zimwe hari za groupe zitwirene zikora kurungi zisimirwe kandi zayireka ngo okukozesa amazima necyo kikwetengwa karambi amakuru agagashakwa Timothy Mushabi.